Yan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, diainted ni tatang mo akwarta. Kasano nga rudan ngay, nanang? Sana ka di maka-examine? Inakpadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. O tangag pailaang. Uwan man nga rud, nanang. Sayang mo't no saan ka maka-examine. Mapanag iti balay da into madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Imbagta na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanakit Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nagibagakan ni manang mo. Kawawat na ti impaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamin ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Laumpay da ito'y gatang ko kuma iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan day jay. May samot tintad mo, mami. May sa ngam sangaribo day jay. Tawan barya. Kwartam ko ba day jay iti manung aldaw. Awanan na, mami. Naibusan. Anda nang igatangak. Anya ko ma, tinangigatangam. Nagiinom kami kadagiti babarkadak, mami. Ay, kung amapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Iti mo't gayam inuman, tinapanan nyo kadagiti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron ngay, kwarta naman. Idi awan pa'y asawa yo, kas kailan na ubon a kwentas. Itataadan asawa yo, kas lamot tin napugsat a kwentas. Ni manang ko, imadayo, gaputa di na kayat amairanod kami iti kwartana. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan da itanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam da itaar-araduam. Uwan, tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay, bagtulan no makaturpos, baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na, barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka mat amasabat ko, Sarah. Papanam ka di. Inakman pakulayan to'y buok ko. Apay apakulayam nga kat awan pa'y mat-uban na. Ay kat, kayat ko mo't apadasan ati blande a buok. Ay na, Sarah. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mat anapu daw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, no napu daw ka, iso maibagay ti buok a blandi. No nangisit, kulot ti bagay na, saan kat a blandi. Ay, awan day tabagay-bagay. Adalakot kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa'y. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko?
Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Hmm. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam dito'y balay, Ella. Agpautang ka man mo't manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas daawak mo't ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw mo't lada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan nyo lang ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mo't manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa ti mairanod. Saan mat siguro, manang? Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka nabigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanuan napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysaya at no nangisit ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya ngay. Kasla ka magmagna namon munye ka. Ay, ibagayo kat di kin ni Ella, apagsardengan nandya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan nan tatang. Imay umututang kanyak. Anya kumati pagbayad na. Ay, nasaysaya at laangan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Balik tadya mo, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka lang ngay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang, ngamjak kaya ti sungbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yung kan ni Ella, ngam ti anak ko. Pag ko naamay, awan ti idumdum amay. Apay, anasaom, asaan may apatpatgan ti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam do siya ka, ti adda masapul na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ti kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan, ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan milaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't ti tadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kineela. Pagsardengan na ni Esther iti panagadal na, tay supay pagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. No awan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manen pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wenno saan ti aramidem kinhuana, at dalat na may bagana. Iso nga rod, asaan mo kumaapi nagawid? Ay gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumugma kinhuana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na. Isukit din ti mangupay nga agadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na. Sara, umay kan, tagburas tayo iti mangga. Nasaya at mo't no agburas tayo, nanang, tamakapangpanganak iti mangga.
Nakita ni tatang yaw ang mabalinan nga ipaluom. Amang ano kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Iso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amok akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Bareng no nalaka ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nandiay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Idi kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga idikalman ti salsalud-sudak? Diyak matanan mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang nga rudan anabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnek ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Intun lakay kanton? Nadanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kanto la agturpos, intun senior citizen ka. Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton. Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, jak amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man, gusto mo tamasabat ka. Apay, agawid ka mo tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka diti anak mo, magad-anay. Ay, saan Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di. Nakitak mo't ngamin itay nga adda ka kibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga ije pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Amang ano adalaang napandaginata nga aramatan da ije pagadalan. Kasta nga ta. Kasla saan mo't iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga ta pagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat at damay tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka kadi nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbiag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. At danto, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kanu ni Daddy. Apay nga ngagsangit kayo? Impan na kanu ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kanu ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kanu maigaraw ti kanawan nga ima kansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. Na-stroke kanu ni Daddy. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kansa ka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyaka mo. Urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da.
No sana na makatrabaho. Kawatan na saan mo ngagsweldo. Anya pa'y ngay no di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, mami. Pangalaak nga rod, katawan mo tanti agpawit ka data. Na-stroke ka do mati manugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga da kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Kasino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawidin da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawidin da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasima ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kaasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kayan dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni daddy? Kunamot ti gayam na akadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwarta. Dapay saan ko nabayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, ma. Papanamon, kasla nagdakkel na unay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agistanbay iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngamita, awan mo ton. Inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, anti. Papanan nyo ka di. Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda na kigapas iti talon da lolo, anti. Adda ka di inyawid da nga irik. Wan, anti. JB ngay da nakigapas. Jak namin masangot ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng ak, anti. Kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya? Dandani kan agturpos? Wan, anti. Basit lang nga anusan. Apa yan, mami? Pinapablog yung matkantirwangan. Dandani mat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahuan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apay nga rod nga aburido kayo ngay. Gaputawan na pulos na urnong ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak manuing kay nang ibagay iti bagas kadalwolo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong diti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, taing kayo umit aggapas, tapno ada irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di kamot agtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod anasaliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin kamot tay na natangay. Agsipod tadamot may padnakkel ko.
Saan mo na saya timbungan na? Tanagbalin ka mo tayo na natangay. Itala nga makita ka man na insan. Wan nga rod. Si Kangay. Damag kumot adi ka kanumutan mapmapan iti pagadalan. Si maduta ko nga agadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka di nga agawid, insan? Diya ka mo, agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano nga awanan? Nalakalaan mo ta magastos ti kwarta. Sa maysa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa no kaado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di da mo tinagurnong. Tati amuda kat agnanayon na sumangsangpot ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbannugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Taawanin kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka de nga inyalis ni Sara ti anak na iti sa bali a pagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna. Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibiiton da nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahito ka dilanti si Danta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpat ni dadim. Naggastador kamot ngamin unay iti pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni dadim. No nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna. Imbes ama imbagan no sumangpet. Ang mga nuad-adda ma-stress. Kat kumaro pa iti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas takano. Tapno addabi nga ita nga irik. Anya? Ang mga nuti pa imak ti magapas ko. Ngamawan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta. Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. At dua apayab-yab di tanay. Nakasabit iti sulay. Umay ka di matagapas ni Esther, lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamin da. Sana mabaling aglangan. Kasta ka di, lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit-kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may niti kating nga antipurok. E dinto ta dito'y kamila nga si ti talon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Dapat agdiadal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak may ta dito'y balay da, lolo. Tao may ta makipangan. Saan mat tagtrabaho tamot gaya, mami? Jak ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang tay ti kananta? Anyamot ti kastoy. Mabainak mo't ama pan iti balay dagiti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan a kwartam laeng ti kinayapdaken ka. Pagkunamot, mami. Ay, anak ko. Idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada.
Idi awan kwartamon, nabangsit kan, ta kumaya kay danken ka. Nanyamot din dagi di barkada. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun ije pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mo't kano nagadadal. Si Kamal, inaramat mo naglanglang ay kan nagpapintas. Anya nga tati aramidak, nanang. Sumangkot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay ama isublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga, saanan ama akop. Diyak mo't ngamin ni namnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatang iyo at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbagik. Naikawa aksamot na nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto. Ay, Nasakit ti bagbagik. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. uray sakmet. Nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sabot dun. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul ngamin ang maibilag pa'y ti ginapasta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal, takayat da aliklikan ti kastoy arigan. Apay nga awan daan ti Sara ken John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan da tinakigapas. Saan ka di nga iti kalmandala ang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat idi balasang ni Antim. Nga midyada nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di trabaho, ti dan mangan. Kasta ka kadintumat, into nadadal mo, anak ko. Saan anasaya at ti di adal? Adi na mo atalyawan ti naggapuan na, nanang. Nagalas at talaga ti tabas ti dilam, Miss Bakla. Oo, pidutin yung takwarta, taing kay agbayad na. Sana nanaskan as sikat agbayad iti kinami. Ada kwarta kapag bayad mi. Oh, talaga? Sika, ada kwartam? At to'y ti kwartam, Miss Bakla. Alaan mo't lang. Oo, sanan, kukwamon. Iniggamamon, iso ang narugitan. Kita kayon. Barsak mo kanyak ti kwarta. Ukom lang ti kwartam. Jakpagan ano? Bastos ka! Awan respetom! Sikat ti bastos. Minda, sumantang ka. Puston minda, bayaman. Suron kon iti dayjay abak nang. Nagbayag ka iti unat. Kasanumat ngamin, pinagsasawan nak ni Angie. Imbarsak na kanyak ti kwarta nga intad ko apagbayad da ko maitikin nanda. Anya? Nagalas gayam ti ugali ni Angie. Inaramid na ti kasta? Wan, nabainanak unay iti kasjay nga inaramid na. Ola, pagandaro mo to'y kotse, tamapantan. Papananta. Ijay balay, kayat ko ti aginana. Inton bigatan amapantay kay opisina. Frank, dito'y kapay balay, kayat ka ang kapatpatang. Sige, Saan na ka di ang mabalin nga ayatan? amom ani Angie ti ayayatak.
Kasanon day ta? Addan nagkinaawatan da iti kadwa da alalaki iti restaurant. Anya, Saan mo ka di ang maawatan? Titigtig na ida? agpagayam dalaan. Frank, bay amo ni Angie. Siyak ti ayatam. Di ka agdanag. Saan ka ngagbabawi ang mga kalay sa kanya? Ah. Mabitlang, mangirwarak iti arak. Saan? Jack kaya ti uminom. Ramanan talaang tiginatang ko nga arak. Naimas day jay. Mabitlang, kainak irwar. Gundaway ko inanday to'y. Idi pa'y laakayat ko nga aramidan day to'y. Ngam awan gundaway ko. Iso nga ita, agbaliki akon. Ikak iti agas ti arak apara kini Frank. Kat kalpasan na, agtinagan kanya. Sorry kalangan, Angie. Kukwakon ni Frank. Oh, at titibasom, Frank. Saan unay anapuno? Kunakan ka aramanan tanaang. Saan tang agbartag? Oh, atoy. Sige. Anya ti... Roslyn, adda ka iti abay ko. Juan, naimas ti turog mo. Anya ti kayat asawan da ito'y. Nagayatan taadwa tinapasama, Frank. Saan ang mabalin da ito'y? Saan ang mabalin? Tata Mario, ato tinaurnong ko a kwarta. Imbagla ang maikisay iti utang ko. 5,000 laday tata. Nagbayad ak ngamin iti rentak iti parlor. Binayada rin ni Daniel ti utang mo kanyan. Di nakadimbaga. Ngam sa anak kay manugot, tata. Apay nga iso timang bayad. Kat siyak mo tinakautang. Ang binayatan nan. Isobliyo kan kwa na timbayad na, tata. Kat awaton nyo da ito ibayad ko. Di kay agdanag. Barang dakdakkel ton ti maitad ko inton sumaruno. Mananggun dawayak no kanunungak ti kayat ni Daniel. Ti utang ko, siyak ti mangbayad, tata. Agtaod iti bukod ko apagbannugan. Ada ka diti paraangan mi, Daniel? Nangyagak iti prutas. Abokado kan saba. Insarak ni Minda. Dinakmat kaya ta pagawidan. Nasken nga urayak kano ti ilutluto na merienda. Kasta? Imbaw nak dito'y paraangan. Ta dito'y kakanon nga urayan. Kahit ko ti agtugtugaw dito'y. Taboy-buyak dagiti nagduduma asabong. Angie, Frank? anya ti aramidem dito'y Daniel. Nangyagak lang iti prutas para kada Angie. Umanaw kan. Jack kayatin nga asit gampay ti kaayan ayat ko. Awan dakes na. No asit gak man ni Angie. Gapotag pagayam kami laeng. No agawom kanyak ni Angie. Agpin na tay talangan. Sa anak amabutan kan ka, Frank. Huston! Frank! Di mo dangran ni Daniel! Huston! Di ka agdinangran! Saan ka akabuteng, Frank? Nakasaganak alumaban kan ka. Daniel! Pangasin! Agawid kan. Kaya't ko akasarita ni Frank. Nangigmutim baga ni Angie. Daniel, pumanaw kan. Masairak ga po iti masansan a panagkadkadwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo ang masansan ti panagkadkadwami ka ni Daniel? Kat man-mano ang makita ka. Pasensya kan. Ay ayaten kang amin. Iso adyak kayat nga dalalaki akakuy-kuyog mo. Numabalin kat umadayutan dito eh. Diyak kayat ti umadayo asisyak lang. Gapota sa anak tumutla na ragsak no di kakadwa. Frank. Umadayutan. Sukunan kayo kani Minday ton rabi. Ket mapantayo di Isabela. Adda agur uray at trabaho ijay. Frank. No ita. Kayat ko pala ang alipatan ti maipapan ka data. Anya.
Ipamaysam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pala ang ti inam nga agbayad kadag iti utang na. Ha, Awan ti inlimod mo kanyak may papan iti parikot mo iti inam. Kat kasta akmat kaan ka. Ammom no anya ti parikot ko. iti yadayo ta. Agtinulong ta, tapno masulbar da kita aparikot. Ti importante kat maadaywak ni Roslyn. Panagkunam ka di kat makatulong iti parikot mo ti yaadayuta. Ang mga nuan at dapay adumakal ti parikot. Ha, Frank, waswasan tan ti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko, datan tulat ta ti agkatuluyan. Kat no saan, nalabit asaan adata tinaituding iti tunggal maysa. anya. Agwin naswastan, Frank. Sulbarang pay nga umon na ti parikot mo. Kat kasta akmat. Pinungpanak. Nakitak akagap-gapo dito ini Frank. Pudno gayam. Nga agsinsin narak kayo pay lang. Anya. Saan ka ang maibagay kini Frank? Siya ti maibagay kan kwa na. Iso ang mabalin ka di aliklikam. Apay, mabuteng ka ang mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. Saan siguro ang makisinarak kanyak ngagpakaasi nga umadayo kami ditoy? Anya? Apay, maaklon mo ngagkalay sa kayo nga oray si kalaang ti agay ayat? Saan ka kadi amabain? Ngam sa bagay, si kajay tao nga awan bibiyang mo itirik na ti sabali. Tinapatagkan ka, kat pagayatan kan pakaragsakam. Mano ti kwarta ang kasapulam? Liklikam laang ni Frank. Awan serbi ti ado a kwartam. No saan na kan tumot laang nga ay ayatan ti pakikalay saam. Naglaing ka, sumo. Dita ka man langan. Mabit lang. Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Asitgan kayo kumaitay. Nga makitak kat kabaalam-alabanan ni Roslyn. Daniel, Uray siya, nakita nga rin ti panangtong panimanang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Ngam saan nga amo ni Frank dayta? winaswas kon ti ayan ayat mi ka ni Frank. Iti kasta, saanen adumakkel pa'y ti parikot. Nag-break kayon? Sigurado ka iti daytang inaramid mo, Angie? Wan, Daniel. No jak waswasan ti ayan ayat mi. Sigurado ariribukan nak ni Roslyn. Ngam sigurado mo't analiday ka. Gapo iti dayta. Awan anyaman na. Tatalaga ajak mapatgan ti kayat na. Ti umadayo kami adwa. Frank, manipod itan. Dito'y kan balay nga agnad. Iti kas na. Iti kanito ang kasapulan ka. Makaumay ka adagos. Anya, Di ka danag. Nayunak ti sweldong. ala, adakan ka dayta. Oo. Madlaw ko analiday ka. Di ka agliday akas na. Madadaal ti kinataer mo. Anya ka di ti paglidliday ham. Ibagam kanya. Barang makatulong akan ka. Di balay kan lote mi. Kaano nga ta mabayadan mi? May salaang tisungbat na data. Agkalay satan. Anya, Agkalay satan. Kat masulbaran ti parikot mo. Lukasta, agkalay sa kayon kini Frankie, ha? Sigurado ka? Wan pa ba? Agkalay sa kamin. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya? Papa, isagana tayon ti kalay sa kami kini Frank. Oh, bagay ko kadimot laang to'y kaus-kaususan. Nas ka na napintasak itakalay sa ni Manong Mau. Wananang, napintas kayo. Kat, siya, napintasak ka di matlaan. Ay na, bagay mo launay day takaus mo anak ko. Nakapimpintas ka.
Nana, rumor kayo kanon. In kayo ni simbaan. Agur-ura yan ti pagluganan nyo. No kasta, Ah, intayon, nanang. Rumwar tayon dito balay da Roslyn. Kablaawan kayo, Manang Roslyn, Manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, Manang Roslyn. Agyaman na, Susan. kat nagtaarmat ni Frank. Siyempre, napintasak nga inana. Wala na. Ay kablaawan kayo. Nakaragrag saka, kaputa nagkalay sa kayo. Oh, Manong Frank, kaslasaan ka naragsak. Umisap ka ba't Saan daklatan nga kan kana? Frank, please. Umisam ka. Di ka agliday akas ta. Lagi-lagi pang akalay sana. Wen mat anak ko, tada ka maabaid ka dagiti sa mailiyaw. Umisem ka, taday tati maiparbag. Huston, Manang. Intay pa yung sangit ka. Angie, Kung nakadyak ang sangit, ngamdyak ka maalahan. Nagkalaisan da Roslyn kan Frank. husto Angie. Nagko na ngamin ngayon tulok mo nga kalaysada. Sa ita, agsangit-sangit ka dita. Sige lang, Angie. Isangit mo lata. Malaganan tirik na yung isangit mo. Adda kami lang dito parakan ka. Amin dagiti regalo mi ken ni Frank. Kukwayon. Ay, nagaduda kita, Roslyn. Ay na, nagduduma. Kan agkakangina pa'y agamit iti kusina. Kan nagpupuskol nga ules ti daduma. Wan, kukwayo amin dagita. Ngamin, nagado ti gamit mi iti balay. Saan mi ang mapaggigiddan nga usaran? Ay na, pagyamanan mi una ay Roslyn balasang ko. Katangay nagkalay sa kamin ken ni Frank. Ikan kayo iti kwarta. Ha? Ikan na kami manan iti kwarta, Manang Roslyn. Wan, kasapulan niyo una iti kwarta. Saan ka di? Nang runa, taagadal kanto, Susan. Wan, Manang. Amin akasapulam iti pagadalan nyo, ibagam lang kanyak ta ipaay ko. Siya kun timang paadal kan ka, aging ka ang makalpas ka iti kolehiyo. Nung nalidayak, dito'y turod ti kanayon na papanak. Kat dito'y makalangabak iti presko nga angin. Kan mangag ko ti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso ang maliwliwaak. Daniel. Sumangbay man tiliday iti biyag tayo. Ngamnas kan nga agbalin tayo anatibker. Tadumteng tulat ta ti baro nga agsapa. Naliday ka man ita, gapuken ayat. Ngam iti masakbayan. Dumteng tumetla ti lalaki a maikari aparakan ka. Agyamanag. Gaputadda ka amangan andingay kanya, Daniel. Wen, ang daklat ta parakan ka. Sigala ko man ni Frank, Daniel. Sigala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaitudi nga parakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to timas na saysayaat ngam ni Frank. Lola, agreeing kayo. Minsan, Jikoy. Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat agistawan na iti bartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasinsinta. Iso adin ako mapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya. Urayan na kanak ko. Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong. Sheena! Sheena, anak ko! Sheena! Kaya kamutin. Apa yung nagpukpukaw kaya? Pangasim, Nardo. Iyalanak ko may ti danom. Danom.
Antay, uminom ka. Agyaman ak. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na isalakan. Ay na, bunga laday ta tinalabas pa nagpampanunot mo. Tinasayat, maturog tapay. Tani, rabi ipay lang. Nga madandanagan hak. Amangan mo't no dadakas anapagtanggi nga anak ko. Mabat, pati kalauna iti tagtagay na. Wala, agulay magkan, maturog akpay. Makamok. Ngam na siya. Bumangon ak. Gaputa talaga madandanagan ak. Sige. Maturog ak. Diyak kaya timapuyatan. Dakas ka! Oy, Sheena. Laglagi pam dagiti imbagak. Saan ka nga agipulpulong? No di mo kaya timadaksan. Nawatam! Ayop ka! Dakas ka talaga! Guston! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam. Kanya ka din da ito yan napasamag kanya. Apay masapul ang maidadanas. Ay, Sheena. Na, apay ngagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka dahin. Wen! Nagawid ang tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamatan, ijay kasinsin mo si Sheena. Kaslawan na itultulong na kan ka. Iti anya agapaw, ana ibagam ti kasta, Kasta unay ngamin ti Bartakyo iderabi, Lola. Pinagaramidan na kitidakas na dya tao. Anya, ay sos, agtala ka man. Apay adadaalam di kasinsin mo, Pudno ti ibagbagak. Pudno. Indadanas nagday dya tao. Jakpat dyan day tangay bagbagam. Sana amamatikan ka. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Lenny? Oh, si kamat gayam day ta, Jekoy kaanakan. Mapanak man di tayan da Sheena kaninanang. Inakman kitaan ita. Nagtagtagainapak ngamin iti madi idi rabi. Iso as sinapsapa kunti imay. Sige barok, panawan ka pa'y dito eh. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Kat no alas 6 pa'y lang matiti agsapa. Nasapa da, tadakan no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga rod, agsubliak tulangan inton malam. Inak pa'y parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita da nga akina. Na mga nuagi pulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yo. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang, Auntie. Apay ngagsangsangit ka, kaanakan. Anya tinapasamak ka. Pastrakan na kumanti. O sige, umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka. Mabuteng ang kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasladyak kabailan nawan pang ibagak. Anya ka di dayta, ibagam laang. Apay ngagsangsangit ka. Ti awanan, bain a Jekoy. Umay ka, masapol ang maamuan dagiti dadakkel mo daytoy ang napasamak. Ngam mabutengak. Nagpangtanin san Jekoy adangran na kami kan ni Lola no agipulungak. Kasanukan? Ay, saan arumbang akabutang mo dayjay a tao? Ala, mapanta iti ayan dagiti dadakkel mo itamot laang. Wan anti, katagyaman ako na. Kasla jakpat yun an aramid kan kanidya ko iti kasta.
Nagsingpat-mat di kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanyak, tatang? Patyam kumamat ti anak ta. Naglawag matin ti resulta ti eksamen anaramid. Positibo anaramas ti anak ta. Patyandak ko matatang. Pudno anaramasak. Pangaasim ko mga anak ko. Mangan ka. Idi pa'y lakalman asan ka nang nangan. Awan ganas ko amangan nanang. Nadadaalan ti masakbayak. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. Sheena anak ko. At dapay nga taagururay anapinta sa gasat para kanyak. Anda anak ko. Basta patib karam-kiriknam. Kasano ko maapatib karakterik na kataging gaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy. Nawaya pa'y lang day nga ayop. Patsyag amati iudan tumatlaang anak ko. Basta patib karam ti pakinakam mo. Anda kami dito'y amang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang. Pakawanan na kami ko, anak ko. Nalabit ano saan kami ang nagsinakan ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Karangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Isu siguro, panasulisog meten kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamat akas na ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang. Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Nga makaslaawan mat panangisakit yu kan kwa na. Ay kat saan mo takasta? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasama. Saan ba't akas ta, nanang? Ngam apay ngamin nga impalubos yu anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yu tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan, amaaramid na ti kasya yanak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na, nanang. Sige, birukan yung araw. So, di no tinagkapan. Ha? Apay, di mo kadi ammo ti dalan nga agawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga guruuray kan ka? Ha? Nardo, ipatam ti buok ko. Masaksakitan, Awanan ka iti bay na. Nagtalinad ka kiting iti ayan ti anak mo agarang ka. Diyan. Amok mat, nga da ka mga sikaso ka dagiti duwa nga anak ta. Amok mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko? Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan dayta. Ulbod! Iso na pasamak kan kuha na tikas jay. Gapo tagarang ganjang. Siguro. Iso tinang ipakita iti motibo. Iso anaramas. Uston! Agsay na talaangan! Di mo matlagayam ammo nga ipatagdag iti tawa na patagkanyak. Nang runa ti anak ko! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro. Agsinsinara kayo iti asawa man niya. Sana po no dayta. Awanan kay tibain. Talaga ang makisina akon kan ka. Panawan kan. Isurot ko dagiti anak ta. Kaya na! Hanggang makamukan ka dakwada. Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanyak. Tandaan am dayta. Nasaya at matain may ka sa tor anak. Jak amo no kasano nga awatam dayto nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kayat apanawan itay ni Sheena. Sangit a sangit. Naibaglakit din. Tanda ni Antina nga idna. Isupay lang ti kadwa na ijay balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawan ni mo na.
Ada surat na para ken ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akas tati lang ala, sumra kayo. Agmano kayo ka ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan. Aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kami dito'y kadagiti anak ko. Awan ngamin sa bali pagkamangan mi. Ay, katuwa na. At dapay ay maramidak. Sungbatam man pa'y tisaludsud ko. Ano day tarupam. Kinabkabilnak ni Nardo, nanang. Isua nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan iji pagadalan yo. Dandanikan agturpos. Isua saan arumbang nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutan. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatigkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka ni di pagadalan yo. Saan, nanang? Husto kayo. Saan arumbang agkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapul nga graduaran. Kasta ti rumbang anak ko. Patibkaram ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao. Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumada itoy! Auntie, apay, ada ka ti dakas na pasamak? Apay akas ta ti dyaryo. Sheena, sigurado maragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan auntie. Sheena, natiliwan ni Chikoy. Kat addan iti pagbaludan. Agpayso, auntie. Juan. Agyaman akunay kada kayo, auntie. Pudno ka di tinangag ko. Natiliw matlaangan day jay nga awanan bain. Juan manang. Kat addan iti pagbaludan. Nasayat nga rod no kasta. Siguraduan tayo nga ikaro na tinagbasulan na iti anak ko. Rumbang laang nga agbayad gapo iti dakas nga inaramid na kani Sheena. Ikaro na iti pagbaludan ti dakas nga aramid na. Pangasyo, saan nyo kuman nga ituloy ti darumyo kontra kanyak? Anti, saan na po no timbaga ni Sheena kada kayo? Diyak maaramid ti kasta. Ulbod! Na-examine ni Sheena. Iso asaan ka na makapaglibak. Ikarom dito ipagbaludan ti dakas nga inaramid mo. Sheena. Ayop ka kasinsin. Impagarup ko no si katimang isakit kanyak. Ngam saan matgayam. Amom, Jekoy. Kayat ka adangran. Ngam urayam latan ti panusang ipatawdakan ka. Pangasyo, diyak ti may balod. Adu pa'y dagiti arapaap ko. Kuma, pinanunot mo dayta. Sakbay a pinagaramidam iti dakas ti anak ko. Dinadahil mo ti masakbayag. Sheena. Iso nga ikarom ti dakas nga inaramid mo. No kasta, natiliwan ti apokom libay. Wan, Mari Diana. Nakakaasi nga raw, ta naibalo doon. Masyan ka ni Jekoy. Ngam ni Sheena kat saan kasta kaday. Naimbagkan kwa na, tanawayalat ta. Saan akas kini Jikoy anabalawd? Amaw, Mari Lebe. Dayjay ti pinili na pagbanagan. Amaw, Maray. Sa anak mo't lang apabor iti kasta ka panunutam.
Ni Sheena ti nakakaasay. Gaputa na dadaol ti kinatao, kan masakbayan na. Gapo kan ni Jekoy. Napaturog kun ti anak mo, Lenny. Sangit itay. Birbirukan nan sa ti amana. Saan kami nga agsubli iti sidong ti amana sa tor? Jakon kayat amarik na. Nga awan sirsirbik a tao. Gapo iti panagsasauna. Napadasak tinakabil iti danana. Banag asaan ko napadasan gan ka. Lenny. Inarakop naksator. Pasensyagan. Ngamba siya naklaunay kan ka. Pakawanan na kumamad sa tora. Siya mo na nagbasol. Lenny. Panagkunak. Saan pa'y anala daw ti amin para kadata? Tapno-urnusan ta ti amin. Sa tora. Nardo. Lenny, pangasim. Agawid kayo ni Jibalay kadagiti anak ta. Kailiw kayon. Ikarik ngagbalbali wa kaon. Ay-ayatin ka unay. Diyak kabaylan na mapukaw kayo. Panagkunak. Naladawan ti pan nakaamiris mo, Nardo. Anyat kahit masawan. Pasensyakan. Nakaamiris ako. Naamiris ko anila tagayam sa torte ay ayatak. Saan? Di mo aramidan ti kasta kanyak. Adadwang anak ta. Di ka kadimasyan ka nakwada. Kan may isa. Di na kan sublyan ni Sator. Gapot adamatan ka dandanana. Pare Nardo. Baybayamon ni Lenny. Di ka madanagan. Ibilang kung anak dagiti duwang anak yo. Kaya't kadya sa unday to ikat. Nagsinublian kami na. Kaya't may urnusan ti panagdan nami. Para kadagiti anak mi. Makamu kayo. Didak mawuray amang suporta kadagiti ubing. Makamukan, Lenny. Makaamukan, no day ti kayat mo. Basta, di na kamin malapdan ka ni Sator amang urnos iti biyag mi. Nanang, tatang, agtugaw kayo. Agtimplak iti kapeyo. Nagranyag ti rupam anak ko. Italamanan ang makitak akasta ti kinaragsak mo. Gapata maragsak, anak. Tanagsinublihan kayon ka ni tatang. Sapay kumata saan kayon ngagsinapay. Anak, aramidan mi ti umno. Para kada tayo. Nanang, tatang. Oh, apay ngagsangit ka. Saan ka kadi amaragsakan? Gaputa maurnos matlaangan ti pamilya tayo. Naragsakak, nanang. Kunak no saanan apulo sa mapasamak ti kastoy. Anak, pakawanan da kami kuma. Gaputa na padasam, tisaan arumbang. Gapu iti panagsinami. Husto ni tatang mo, anak ko. Sapay la kuma, tamapakawan na kami. Ipatpatid kayo. Kat mariknak matlaang anapategak gayam kada kayo. Gaputa na urnos matlaangan ti may papan kada kayo. Kat ikarigatak atun uyan dagiti arapaap ko. Naupay kastoy tinapasamak kanya. Nakaayayat akit kitaan dagiti anak yo manang Lenny. Manong Sator. Agaayam da dita arubayan. Kas dalag kakatawanan. Nakaragragsak da. Manipod ita, agkakabsat da aminan. Ni Sheena ti manang da. Mayat da ita, manong. Kelat nga imado dagiti anak yo. Sika talaga ading ko. Umay ka man kit di. Tayong tagluto iti merienda tayo. Ay katuan amanang. Agluto ta iti espesyal. Gapo tagrambak tayo.
Rambakan tayo ti pan nakaurnos yun nga agasawa. Wan ading ko. Maala, umay ka nga rudan. Naggapo itay ni Mona dito'y balay sa tora. Kaya't nakakano ang makasarita. Sinikugan, tay simurutan na. Anya ka no ti masapol na, nanang. Sigun kan kwa na, nagsinadaan iti simurutan na alalaki. Kabkabilan ka nung nga menjay lalaki. Nalabit akayat na ti agsubli, nanang. Ngam sorry langan. Naurnusan ti maipapan kada kami iti asawak. Nagtulagan ming agpada, nga ibilang ming anak dagiti ubing. Ay ka, nasaysaya atin ati kasta. May mayat matlaang no da kayong agasawa tagtipon. Gapong araw, tada kayo tinagkalaysa. Husto kayo, nanang. Kat pasensya langan ni Mona, no kon mabalin nga awatan. Sana balay? Saan kumat nga ipaidam kan kuwan ti anak mi? Nawayalat ta nga umay sumarungkar. Agpapakasyak, Lenny. Ikanak umapay iti may sagundaway. Agsubli kayon kadagiti anak tayo di balay. Nardo, mamin ano pa'y kadi nga ibagakkan ka. Sana kun nga agsubli ijay. Naragsaka kun ita iti sidong tipod no nga asawak. Awan utang mo na yung pag-anakam. Idi, siyak tinang bibiyag kada kayo. Ita, ikulasay naklang. Ayop ka kiti. Isingir mo amin kanyak dagita. Para matlang ka dagiti anak ta dagiti isingsingir mo. Pagrebengam dayjay, katrumbang nga ipaay mo kadakwada. Nagsubli ka kanyak. Suportarak ida. No saan? Awan mauray mo. Pare Nardo, Oh. no kastamot lang ti ibagbagam. Nasaysaya at no pumanaw ka langan. Awanan bibiyang mo kadakwada. Gaputa manipod ita. Siya kun ti tumakder nga ama dagiti anak mo. Naglastog ka matan. Danugan kan tupay. Aramid ti pakakitaan. Pangaasiyo, saan kayo kumanga agapa? Pumanaw ka, Nardo. Ala, pumanaw kan. Tamangan numalawanan ka pa'y. Lastog ka kit dia. Hoy, tandaan ang lalaki. Addan to aldaw mo. Ibagam latan ti kayat mong ibaga. Uston sa tor. Ang mga nusublian na kapay. Nanang, Oh, ada ka di masapol mo, anak ko. Apay ngay nasitgan na. kwa, mabutengak lang amin iti mabalin nga aramidan ni Tata Nardo. Amangan nagsublimanan amang raribo. Saan mat siguro, anak ko? Patsik, anak Ilga. Gaputa saan akinabutang ni tatang mo dagiti pangtana. Sapay la kumaan, nanang. Ngamin, jakon kayat amariribok tayo. Bayam, inak to kasarita ni tatam Anardo. Tabarang saanan nga umaypay dito'y balay. Jak mat ipaidam dagiti kakabsat mo. No kayat na ida makita. Uwan, nanang. Mabutbutengak lang amin. Sina apo, mabalin ka di ngagsarita ta. Sige, Lola. Agtimplak pa iti kapeyo. Ay saanan, inton madamdaman ton. At dala ko maibaga. Napatigsakit diti bagayo, Lola. Talaga napatag, apo. Anyang amin dayta. Ay, sige. No ka ba ulaklakit di? Aramidan. Kuang amin, apo. Maikawa akla unay ngagmay maisay jay balay. Iso ano mabalin ko ket agsubli ka ni jay. Kadwaan nakmanun kas itisigod. Lola. Sigin, apo. Sana bali. Nakabalod mo ni Jikoy. Sige. Ibagak pa'y kada tatang kananang. Damagak no palubusan dak asumurot kada kayo. Sige nga, Rod, apo. Sina, anak,
Kaya't mo ka diti sumurot ka ni Lolam? Nakakaasimot ngamin tatang. Awan kadwa na ija balayda. Kadwa aklatan. Sikat ti makaam mo, anak ko. Ngam no bilang man, agawid ka dagos. Wen nanang, mapanak ija balay ni Lola inton bigat. Sige, sikat ti makaam mo, anak. Alang arudan, mangan tayo pa'y. Tani, agbaawan ti makan. Nanang, nadamagyo ka di? Ti anya. Nakalibas ka nun ni Jiko, iji pagbaludan. Anya. Naglaing mata no kasta. Anya, kastapay lang ti ibagayo? Saan kayo ka di ama-amak? Nga amangan no agibalas? Gapo iti pan nakaibalod na? Ay, saan ang maarami deta ni Jiko? Isaksakit yo at talaga dayjay nga apuyo. Nalabos kayo mag... Sige, guraan nyo ni Jiko. Kaslasaan kayo nga agkamkam malay iti kasta pa nagsasauyaw. Dalusak man to'y silid. Iti kasta, nalinis latta. Kumusta kan, Sheena? Saan na ka di akailiw, ha? Lola! Tulungan na! Lola! Aglinis ak dito'y silid ni ka ni Lola. Iti kasta, nalinis latta. Kumusta kan, Sheena? Di ka di kailiw, ha? Lola! Tulungan na! Lola! Ay, napo! Gusto kumanday ka! Ayaw ka, Jikoy! Ita, siguradwakan ka. Asaan ka na makarwar ija pagbaludan? Urayam dagiti pulis nga umay mang tiliwkan ka. Imbag nakit din, time may kayo adagos. Tatang, nanang, kat sana nagbaligin ni Insan Jiko, iti kayat nang aramidan. Ala, huston anak ko. Patib karam ti pakinakam mo. Madusan ti kasinsin mo. Gapo iti kinaayop na. Diya kun ipalubos ang maulit tikas diyan na pasamak, anak. Pagkawanan na ka po. Sana bale, sigurado asaanan ang makalibas na jay. Gaputamanayonan manen ti basol na. Kat pagkawanan na kumaapaw. Gapu iti panang baybay ak idikan ka. Saan ka na ikanaw iti kasinsin mo? Pangaasim anak ko. Mangan ka kuman. Idi pa'y kalman nga 1 pulos impaunag mo. Awan ganas ko amangan nanang. Pangaasim anak ko. Di ko kumapay dagal iti napasama kiti biyag mo. Adda kami lang dito'y parakan ka. No bilang tadamang lais kan ka. Bayam ida. Di mo mat nagayatan ti kasta na pasama kan ka. Makaliplipat ako man. Nandani na ulit tinapasamak kanyak. Mawatak tirik na am anak ko. Nga masapul nga agbalin ka na tibker. Nanang, umadanit ti panagturpos ko iti kolehyo. Kunak no jak makalpas iti panagadal ko. Gapo iti napasamak kanyak idi. Uray siyak anak ko. Ket matungpalan ti arapaap mo. Adwa kami kanitatang mo nga umatindar iti graduation mo. Wen nanang, sapay la ko ma. Tada na pinta sa gasat para kanyak. Ikarkararag tayo a kanayon dayta iti apo. Dawatan tayo ti kanayon apan narabay na kada tayo. Wen nanang. Lola, kitkitaan na kami matlatan. Umasidag kayo diti ayan mi kaninanang. Ay,
Mabainak ngamin kada kayo, apo. Iso asaanak ngay mas asideng. Anya kayo lakit din ayan, nanang. Anya ngay kumati ka ba inyo kada kami nga agina? Da kami matlang dito'y balay ita. Ay na, agturpusan ni Sheena iti kolehiyo. Taragsakak para kanwana. Naragsak kayo kunayo. Ang agluluwa kayo mat. Apay lola. Ada ka din nasakit abarikrik nayo? Awahan na po. Talagang anaragsakak. Luan ni ragsak na ito, uy. Ay na. Umay kayo kit din, nanang. Intayo ag kape. Kabayatan ti panagiin ni storya tayo. Win ngagpaiso lola. Ala, kibinan kayo, tamapan tayo ije kusina. Ay na, Sheena po. Inarakot nak, lola. Pakawanan na kumapok. Nabayagan day ti apasabak. Nga maging gaita. Makunkonsensya ak pailaan. Gapoy tinapagtag mo. Nabayagan anapakawan kayo, lola. Awanin kanyak dayjay. Mangrugi tayo. Katlipatan tayo tinapalabas. Agyaman na ka po. Talaga nasingpot ka. Ala, umay kayo kit din. Hintay ag kape. Nakatimplan ni nanang. Sige nga ron, apo. Intaan. Auntie Lenny, Auntie Edna, agyamanak tayo may daksin na rongkaran dito pagbalutan. Umaydak ka di si Diren. Aklunag. Nga ididamo. Kasta ti kayat kung aramidan kan ka, Jekoy. Ngam awan matla ang tigaway mo. Gaputan nakabalod kan. Auntie, pagbabawya akong tinaramid ko. Pakawanan dak ko, ma. Rumbang ngagbabawi ka. Gaputag sagsagabakan. Gapo iti dakes nga aramid mo. Masaya nga nakiti masakbayak anadadahal. Gapo iti kamaling haramid ko. Masyanak matlakan ka. Ngamnaskan nga ikarom tinagbasulam. Ala, agsingsingpet ka dito'y pagbaludan. Barang makarwar kan tumatlaang. Sapay ko, auntie. Ngam sana ko namang namnama. Gapo iti kinadagsan ti basol na aramid ko. Sigurado amalong suta kung dito'y pagbaludan. Mala. Ti importante, agsingsingpet kan dito'y pagbaludan. Anak, naragsak ka kadimat laang. Taumadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Wen tatang, kat agyaman na kada kayo. Didak binaybayan. Gaputan na patag ka kada kami, anak. Kan maysa, dakkel tinagkurangan mi ken ka. Iswarong banglaang alitupan mi dayta. Awanen kanyak dayjay, tatang. Sana bali? Naurnos matan ti relasyon nyo kan ni nanang. Anak, madamag kuman. Kaguram ka di pa ininsan mo, Jekoy. Tatang. Ala, bayamon day na ibagak, anak. Kaya't kula amamuan, do kaguram pailaan, awan no saan. At daka, insan Sheena. Imayak. Gaputa kayat kakuma asidiren. Ngam iti makitak akasasaad mo ita. Nakakaasi kagayam. Ken saan mon amatunoy dagiti arapaap mo? Pakawanan na kumainsan. Dip-dipak ti babawik. Gapo iti dagas nga inaramid ko kan ka. Sapay la ko, ma. Tadumteng tupay ti panawan na mapakawan na. Pasensyakan. Nasakit pa lang tinakam ko gapo iti inaramid mo.
Sige. Agsingsingpet ka dito pagbaludan. Tabarang lumag-an ti sentensyam. Uwan insan. Kat ulitak ti akid daw iti pamakawan. Sapay la ko mata mapakawan nagtumot lang. Kablaawan da ka, anak ko. Naragsak kami para kan ka. Kablawan ka, anak. Katsapay la kuma. Tamaragpat mo dagiti arapaap mo. Itatan nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Kadwa kayo anang tunoy iti arapaap ko ang makalpas iti panagadal ko. Kadita, may sa akon ang nurse. Rugrugi pa'y laang daytoy anak ko. Katsapay la kuma. Tanakarkaro nga agbalin anatibkar ka. Gaputa saan ama ibus dagiti panubok ti biag iti tunggal parswa. Kablaawan ka, apo. Adtoy, nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Isun ati sagot ko kan ka. Agyaman hak, Lola. Ngam, saan ko man arumbang ang nagtaktak kayo pa eh. Pakaragsakak da ita, apo. Adtoy, nagluto akmat. Mangan tayo amin dito'y balayo. Agrambak tayo iti baligim kaanakan. Agyaman na kanti. Mabit lang inak ayaban da nanang. Adamot lang inluto da. Rambakan tayo ti panagturpos ko. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Jekoy? Manumot ten atawan nga da ka dito'y pagbaludan. Uwan, Lola. Adaawit mi aparakan ka. Kan para kada kayo kadagiti kasildaam. Agyaman Auntie Edna. Amom ka day. Maisan anaan-anay aners ti kasinsin mo. Sabay ko ma. Tamapakawanak ni Sheena. Lola. Auntie. Apo. Ala, tinaskan itakat nagbalbaliw kan. Kan maragsakan kami kan ka. Gaputa ko nam amakin innadal ka iti Biblia diti pagbaludan. Kaya't nasawan, adon tinaadal mo. Wan, Auntie. Numaminsan. Kunak at idakas nga aramid ko tinang itunda kanyak. Tapno mamamok ti Diyos. Ngam ti madi. Adda na irama na sa bali. Ni Sheena. Ay, katanya nga rod ngay. Ado dagiti pasamak asaludsod kada tayo. Ngam, ti Diyos lang ti makam mo iti dayta kaanakan. Dakas kada kami. Nakasursuro kami met iti sasaw ti Diyos. Babaenken ka, apo. No di gapuken ka, di awan kumamet tinasursuro. Ken aging gayta. Saan kami kumamot ang makimismisa? Tamumot nga idipay. Saan kami aman nakimisa? Auntie. Ala, ituloy mo tagsingsingpot, apo. Tanya ti amom. Bareng makarwar kanto dito'y pagbaludan. Makarwarak man kan saan. Ti Diyos lata ti makaamo kanyak, Lola. Kat, adda may sa akid dawak. Anya dayta, apo. Kaya't ko kumamakita ni Sheena. Kaya't ko ti akid daw manan iti pamakawan kan ko ana. Ala, bayam takasarita binto dagitin naganak na. Agraman ni Sheena. Bareng kaya't da kaasarungkaran dito'y pagbaludan. Agyaman nakta si marungkar kayo diti pagbaludan. Auntie Lenny, Sheena, Uncle Sator. Pinatgan milatikid daw mo. Anya ti ibagam, Jekoy. Tapi naayabanda kami. Kaya't ko kumamanan ti akid daw iti pamakawan. Kang runaan kini Sheena. Pakawanin na kuma. Numalagip ko tinapalabas. Masakitanak pailaan. Ngam rumbang ang mamakawanakon.
Gaputad adado magsanti barukong ko. No panaglatan ti gurakkan ka. Nasayati kasta ka panunutaman ako. Katusto ka. Rumbang apakawanan tayo dagiti nakabasol kada tayo. Basta naimpusuan ti panagbabawi da. Naimpusuan ti panagbabawik. Ket sapay la ko ma. Tamadaan ka itinasaya at agasat. Sheena, idawdawat ko dayta iti Diyos. Kinapudno na, Jekoy. Umadanin ti panag-abroad ni Sheena. Agpay akas nurse iti abroad. Maragsakan akparakan ka, Sheena. Ket idawdawat ko, asalwadan na ka ti Diyos iti pagilyan apapanam. Insan, Jekoy. Idawdawat ko, asapay la ko ma, tagbaligi ka iti panag-abroad mo. Tapno agtultuloy tinasaya at agasat mo, Sheena.